Yes. And then you may make Kasase House of Folk supporter and a House of Folk fan. Now I think Debbie and then me even more free some children kakra. A tear from fan chemi. Because a drew baby and can't send me be a champion for and no one na elcon come a some. You see, first of all, Richmond ayi penyu krona ordwene ho se eni obehwe se ka brante no ebesa aba back if coach aye frɛ no eye Masud Didi Dramani kwame obeja tuma obema Richmond ayi aba no nyame ni kura ni eni kwaso ordwene ho in the first place mesre no baby kura o fa sa adwene o ma ne nka ho e ma ne mpie ma Richmond ayi de ne sre no adwene kura no baby kura o fa no o ma ne nka ho ma ne mpie ma because kwame se be ma nyina be kwa akra akwere mina me catch o kwa akwere wo de o kwa bumpani phone na akwere ukoye dai o ye be kwa akoka bia champion phone o ka ombeti o de ntiri se bia we from am ti ye ba ho de bia ombeti ye sere wo mo e masa adwe we kwa nipa kro kwame e ma ne nwene sa ade we kra ho because nipa no so o ya ade a kwame kwa me na nko moreover baby o koye no performance o kota na di kwame etse o enye papa bi say ya dream self kwame mi wo mo no kwame self performance o ma unko Joseph so ba o yede so mo gine mane boy obori and performance no kwame so ni de na esie o mo sa ko enti a player what free has to folk e ko dream self sia ene wanti mi am perform mean ye kwame anka honom no e de na besi se has to folk ensan ko founder back se ko be compete no House of Folk apahun e was House of Folk e konanim because goalkeepers are kwame bubo mu di no agbesi yes senya injury be mu na yentene nka kwame Ope one of the finest goalkeepers e we ye so yima kwame o ka ho ye nyina ehun confederation no performance o de koma e ho enti kwame e me kan me say so obori di say House of Folk percentage goalkeeper kwame busa ho say nipa do sign and e be criticize this signing and again ba ko no ka ho no ye friend say Apia Kubi kwame ne performance on so ade na di e we local scene ene busa ho se supporters do say na okoso okopena omo be kasa ho menya sure said do na be kasa sa sign is we but ene so okobo Richmond ayi din di base akukura kwame na wan kasa ni mia oye and now come no maintenance you oh yeah maintenance Zuba so as a supporter not as a journalist maintenance but as a supporter okay me editing same one I me supporter Zuba because me busame into busame a answer se metimi am amema ayi goalkeeper na ayi onye goalkeeper anya so onye goalkeeper into who how ne say me how ne say onye House of Folk material at this point in time there be na kwa wo bi o ya de o say ene Barcelona wo ho testejen kwa ye pam no testejen onu kwa ba se pam no ne woko na bia wakwa kosi akan e de ama eye mala ana se gatefe ana Espanyol okwa Espanyol no ene won ti akọ perform ya ma Espanyol so mu pani bio enti Barcelona be sa akọ back se okofa testejen aba kwa mu ti bi da wasase so wo bi da ebe depend you see so no contract that one is different. Sorry or contract there after the low spell no obesa back but enei so no the contract no okọ na nkoye ye wa Espanya o si basa ebesa akọ fana ba who does that NCO ye ma mu kwa mu ni sa adwuma no wo there Patrick Gaza kwa anko na ento abana same pending for still no more every time me can say nipa bia obedwe sa nyoma we hu bia no kwame na onim nya woye obi obedwe sa these two signings who are across of folk be kwame nipa ko onim nya woye and one petim ni obi a ope House of Folk ye bia no enye sign we da na kwame third division po omo ye no omo be ye ade we Debbie Didi kwame sa professionalism na ye nim ana me nim se e woni mu no me se no e mane nya asem wantum da onko for the signings at the end of the day kwame House of Folk udwumadi a wogya touch na wudi no eno ne e behwe so e de ajeje o e de akasa fo odwuma no ho enti enei se wantimi stand on your toes kwame na wan kasa wan nya wo signings ade be team na nia obeye no ane ba mi aka ho asem nia ono omo be de mu mienu mu asem a na emom de woni so no kwame no ne be criticize na se be ka ho asem enti ene o so no ankasa
did request a man penny for na sign is on more free so no mu di dwuma ebe yin kwame ono mu ni dwuma Ghana pe anene ade a wo pa ebe bo omo watimi aye tim no kwame enkoye no omo ntimi nkasa na sele omo guso no compromise omo compromise ni omo a honom si ehun di Antonio Conte oni Napoli si ehun di ekoso waji league pro peso okọ because opese nei nia oye ma team na no ho beto ni team ni woto no en no oye enti sa won tina sede no obeye obeja wako kwame ye bio has of folk now ene omo kotia $150,000 ana mebwa e dia ma win hendek kwame asem we ansi a woni has of folk nipa be 10 kwa won ka papa including me mun kai no so we mu technical guys men kai no kwame say issue e maya men kai papa berene has of folk atimi akofana ba terminate contract no amene akwa abesi say ye betua seska we ama no ye wo hase na ye mo sign players mutimi ko bosi ka bi ma player no na player no di ahomete ekọ mutimi di salary bi say money pani say na player no di ahomete ene has of folk otiri di kwa na ne buofu but we di e mo betua di akeka konsomo ye dem mo betua ba kwa me wo se de me be kan wa ha me say ene omo da haso folk anu nia no kwame team no omo mpaniye because obi obet team ye obi opese team bi ekoso bi kwame some mistakes we yan to 2 3 4 times and atoaso a obi pay akwana haso folk akoto a sikara mbechi ma na ye problem ene samo no obi sign the contract kwame me dey me kan me say e dey na wo jaso e dey terminate obi contract obetem no be contractor the agreement on any signing you know they want a contract in kwame enu ne ehwa so gina e terminate obi contract entene mu sorry ye na se won pani pakro and the performance nya nya ntino kwame ni apamu nipa no irrespective of consequences eba no you don't care but ene se ye wo ni pakro a wotu a wodi se adwuma no kwame ene se team ni eya wodia sika na fru bottom na eba ane ne wodi wan kasa wo japade eye team na kwame wogiri se nei omo be de omo ye wo eya Accra folk team no omo be de omo ye wo Accra folk now Francis Ajeten so de no eto ato aye no so ni nyina mu nyan clear we enti saska we nyina no kwame at the end of the season has to folk saska we mu nyan omo nya no club nim berene sign by the free club ni mu akọ e de akọ nipa no bi edi wa abra nei o ma nya adwuma no so ma has folk anya so mfa so enti ne obi opeti ni ye kwame obe sa mistakes we obi opeti team ni koso no obetra ye nyoma basa sei kwame oka e boil down to era to be afede because sometimes I also blame him nana because omo dani no kwame me eka no ba bia do I think say e boss ye can buy yes and now afi no say at least panyin na nkasa no opese camera no eba enti e be ka ho I believe say because kwame e free ye no ma free ye say nyene entiene se players ni free so mo nya de coaches na nya de technical members director irrespective of nipa kwano kwame mo na nya de na over the years enyoma enti e pam wo mo no kwame si entimi solve issue a ade no de bia egu so yes our mistakes no enti omo take decisions na kwame e ko na embo aso folk no ade no omo de omo so ehun se omo so mo ye problem ni bi enti no omo to one de bia the same oh sorry na ye pam players coaches no kwame no kwa de koso omo so omo di dwuma na omo pamu air players ni coaches no kwame de bia no issue ni wo honom enti ado no omo so ye so omo so ye problem ni bi enti ne e kan ba ye no hwana abedena bem abede to go wona obe isika no enti sa ade e koso se wo mpa me giri se nkene nka obetimi ahwe from that angle no so no because omo ade team na show mo sa no e kan ko na de bia eba enim gwase nko na de bia eba ade a ensem fata bia na everyday bia be sore no na house of folk ana ete entene se wonya wakia me giri se nka be hwe from that angle no enti ka we ba nko ame wan e betua omo a ode show mo sa no omo na betua skana na e be sa akona sa akoda Accra of folk so because utua e team ni na watua team ni na aboka enti ade ntira wose edu ba bia dui kwame yesre omo togbe e wo so omo simi hwe na enei empanifo no de team na shom san kwame so pam omo kwana on sit them down kwame no omo ndi nkomo en church no be so shom because at range house of kwame e kono enye papa mate nti yesre omo emma omo ma house of supporters e dia rewa che mate de bia no hu asem bia eba now season e be komi kwame sign is papa bia no house of kwaye en so e kan sa de nam
If you next week come be unveiling, here you go ni beba. Why? Doctor na kwame adu na